Ja sam Aleksandra Bojović, a ovo su moje nove knjige koje je objavila izdavačka kuća Pčelica. U pitanju su najbolji drugovi na svetu, najbolje bake na svetu i najbolji učitelji na svetu. Četvrta knjiga ove edicije, Najbolji ljubimci na svetu, je završena, ali se trenutno nalazi u štampi. Cela edicija je zamišljena kao neka vrsta zanimljive geografije. U svakoj knjizi, kroz priče o izmišljenim, ali autentičnim likovima koji su bliski deci, prikazano je po 14 zemalja. Znači, ukupno u celoj ediciji 56 zemalja je prikazano sa svojim kulturnim, istorijskim, geografskim, pa čak i gastronomskim odlikama. Da bi deca sve to mogla lepo da zamisle, ali i da bi ove knjige bile lepe kao što jesu, zaslužne su ilustracije akademskog slikara Igora Krstića. Na kraju svakog poglavlja nalaze se istraživački zadaci za decu pomoću kojih će ona moći samostalno ili uz pomoć odraslih da istražuju i saznaju neke nove i dodatne činjenice o opisanim zemljama. Koristim ovu priliku da vas pozovem na Pčeličin sajam knjiga na internetu koji se održava od 15. do 31. oktobra, jer vas tamo očekuju moje knjige, ali i mnoge druge sa specijalnim popustima do čak 70%.